انسان دەبێتن پێشەمو شتێک مرۆڤبوونی تێدا بێتن جا بەرامبەر کورد بێ بەرامبەر عەرەب بێ بەرامبەر هەر ڕەگەزێکی تر بێتن ئێمە دەبێتن مرۆڤبوونی خۆمان بسەرمێنە ئێمەش وەکو کورد کە لە سەرەتای یعنی لە کۆتایی ساڵەکانی 1970 زۆر ناخۆشیمان بینەوە و ئێستاش کە ئەوانی تر و پارچەکانی تر ناخۆشیە بین ئێمە بێ یارمەتیان بدەن یعنی دەبێ مرۆڤبوونمان تێدا بێتن بەرامبەریان. التعايش مع الشعب الكردي، الشعب الكردي شعب أصيل يمد يده للتعايش مع كل الناس الوافدين من خارج كردستان، وأن هذا التعايش يعزز المعنى الاقتصادي والاجتماعي داخل كردستان. في حقيقة الشعب الكردي شعب له كل الاحترام والتقدير. I love Kurdistan. This is my 4th time to Kurdistan, and I love the people here. It's Zorbash, and I love visiting. The people are so kind to us every time we come. They're hospitable, they're loving, they're caring. الولاتی ما میجوا خدا بگویجان و کلتور هاتیاب کارینان کسی جدا هیچ جارا ندیدت میجوا کردا دا ملت ما همی گاوای بگویجای کسی نزانیه کی آینه کی چه قومیه چه ملته همی مروفیت بگویجای نواف آخه دا نواف آخه کردستانی دا و براستی پیروسترین دجی آخه کردستانیه لو ما جا همی بگویل سر و آخه جای نو ما پراج جانا خواه دایت میجوی دا تعبرو کرد.